Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Azı kayra getir durgan. Bunday yukur şeyleri var. Олар анакта. Başka жақта. Ооба, нарқа барыш керек. Башка жол калып ба? Не дейсің сен? Видеоға да тарттым. Селфи. Onu Murat geçil de verecek. Не кот көтүм. Kaçtayım bana sen daha video. Бакты эке жөнөтүп коеюнчу. O jönet koy kafasını. Meymandan koyun da koyun. Buna Muhammed tutar.